Isenzo chapter 9. Hallelujah. Ngegama lakho Yesu kuguqa phansi konke. Ngegama lakho Mangisholand nangoma ithi ngegama lakho kuguqa njani? Akusho wena ukuthi akuguqa, kusho igama lakho ukuthi ilona elinamandla ngaphezulu kwakho. Bese khona kubona ukuthi kusho lo onamandla ngaphezulu kwakho. Bese kubona ukuthi ke kumele ngiguqe. Bese uvuka ekseni ngegama lakho usondele into nobona kahle ukuthi sivalile futhi zinamandla ukuthi sikuvalele bese uya ngefaith uthi ngegama lakho Jesu ivale uthi ukukhuqa phansi konke avale uSathane uthi ngegama lakho. Hallelujah. Bathamakhelwane wenzani uthi ayikho ngisho ngegama lakhe Jesus Christ. Ngegama lakhe sanibona mangwana. Ngegama lakhe. Akuzona nezinto ezingamandla esinazo siphethe igama. Hallelujah. Siphethe ini bazalwane? Siqothoza ngegama lakhe. Siyakukho singelutho siye ngegama lakhe. Sithi kuyaguqa konke kuyakhotha. Hallelujah. 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 Ngithi mina ungabhekana nezinto othe wena ngeke ube namandla okubhekana nazo esilonga unegama lakhe. Unegama lakhe. Unegama lakhe. Noma ke kungelungu okunye kodwa ngiphathele igama lakhe. Jesu anginakho okwanele kodwa igama lakho. Hallelujah. Abasala sanibonani. Igama lakhe, igama lakhe. Yo. Ngazi kuyaphla. Ngazi. Mina yangikhathaza lento yokuthi abazalwane basithola sebephela amandla. Kanjani madoda? Kanjani ngoba uma usubona ukuthi ayaphela ungasho ingoma ethi noma ngiphelelwa uthi ngamandla uthi angisoze awuthi ma worship I want that don't try to. Hallelujah. Ayisho lengoma ukuthi amandla akho ngekaphela ithi noma ngaphela kodwa ngenxa yegama lakhe. Hallelujah. Zulukhaya. Okay. Masibuyeni wingcwele. Wingcwele sanibona masalwa. Asibuyeni. Last week sifikela sabhidwa uNkulunkulu. Asiphaza bese uNkulunkulu. Sabhinya inyonga. Sabona ukuthi asambe semakhaya. Ngoba akekho umuntu ozosiza ukuthi sithini manje. Uyizulu yesabeka. Hawu sanibonani mangcwele.
Oh, hallelujah. Ngithi mina noba ngaba kulunganga kodwa umuhamba negama lakhe uyolunga. Hayi akulunganga namhlanje thwala kodwa mawuhamba naye kuyoze kulunge. Oh, hallelujah. 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 Ayikhona namadola akho ngiyawabona yaxeka kodwa mawuphethe igama lakhe. Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ungayikhomba nentaba mamnqumelo uthi intaba suka. Ngegama likaJesu intaba isuke. Abanye abangizwa. Ungayikhomba intaba yakho uthi Jehova. Uthi uyangazi. Uyangihlelela. Uthehlolisisa. Ehlolisisa. Imicabango yami. Usuthi ngibe ngubani? Ngingubani? Sengithandwa. Sengithandwe. Bazalwane ke niyamazi uNkulunkulu abantu bengekho niyamazi uNkulunkulu niyamazi uNkulunkulu shiwe izizwe niyamazi uNkulunkulu niyamazi uNkulunkulu umhlanje agucwele inhlamba uyamazi uNkulunkulu uyamazi uNkulunkulu shumela abantu bengathi amen uyamazi uNkulunkulu ekuthola how sanibonani bazalwane ake sifundizwe abushelele yo esifundisa lento ngifuna ukuyishumela namhlanje ngisizwe ngcwele ngifuna ukuyishumela chapter 9 verse 11 Ngiyafunda bazalwane Izenzo 9 verse 11 yes Inkosi yayisithi kuye suka uye esitaladini esithiwa siqondile Yeah. ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu yeah ngokuba bheka uyakhuleka ubonile indoda igama layo linguAnaniya ingena ibeka izandla phezu kwakhe ukuba bone kepha uAnaniya waphendula wathi Nkosi ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke kube kwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema yeah nalapha unamandla avela kubapriest abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho yes Inkosi yayisithi kuye hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo ima ngani yami ima bengifuna uyikhulume kahle le ethi ngoba lo uyisitsha sami ngoba namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezitsha Amen ufuna ukukhuluma ngani ngezitsha sanibonani bazalwane okay ngifuna ukukhuluma ngezitsha alright lapha endlini sibona babushelembe umamthusi umamshelembe njalo njalo abazalwane ngobulingana kwabo sibabiza ngamagama but ezulwini abanawo lamagama banama task abanikiwe wona can I repeat ezulwini awuyena uvuyiseka ezulwini kune task kavuyiseka onikwe yona okumele uyifulfill before uyofika kuvuyisile oyovuswa ngomhla wokuphela okay lo vuyisile akuyena lo wethu lo vuyisile ukhona omunye ongale igama lakhe sitsha lo kushuthi nokuthula lo sibona usisinokuthula but ezulwini kunesitsha sika nokuthula uploada kusona izinto zakhe cela umnikelo ngicela isitsha somnikelo bazalwane ngicela isitsha somnikelo
sibona uShelembe. Akuyena uShelembe lo. uShelembe kune task eyanikeza uShelembe ngamzukwane ephenduka. Le task ayitshelwanga thina, yatshelwa yena. Owakhe umsebenzi ukuthi asukume ayofaka mhlawumbe noma ngalethi is fine ngoba ngifuna ukushumayela right. Now uma nisukuma bazalwane ni enkonzweni nisukuma nithatha iminikelo emaphoketheni enu ni uploada inhliziyo enhlizweni kaNkulunkulu. Okay. Uma ufakaza awufakazi kodwa uuploada esitheni onikwe sona uNkulunkulu okuyothi ma ufika phambi kwesihlalo sobukhosi bisithi inkosi ake sithulule isitsha. Akuwena oyofika ezulwini unemisebenzi cha kodwa imisebenzi isesitsheni onikweze sona. So ngesikhathi ukukhuluma kuya uploadwa kufakwa kulesitsha onikezwe, come on class, onikezwe yonke into yenzayo ikulesi sitsha, noma imbi ingena kulesitsha noma inhle ingena kulesitsha, so that inkosi ingabi na problem yokuthi how can sithulule imisebenzi. Kodwa igaranti yami ukuthi sitsha lesi. Waphuma uSawuli wabulala amakholwa. Ngicabanga ukuthi uma wayengafika kimi nawe ngangothi mayesephenduka sithi ngeke siphathwe umbulali thina. Ngoba sazi ukuthi esitsheni sakhe kwakukhonani noma kuyena inkosi yayibekele. Kodwa sifumana eBhayibhelini ukuthi uAnaniya umesesithunywa uNkulunkulu ukuthi akaye kuye uthi hayi Ananiya ucomplaina ngokuthi hayi baba ngizwile ngalombulali usebaqedile abantu in such a way cha Nkosi ngeke ngikwazi ukuya kumbulali mina ngoba mina ngiumuntu oqotshiweyo. Uthi ke uNkulunkulu hayi Ananiya akuyona inkinga ubulala isitsha leso. Jesus. Before sifika kule ndaba yesitsha lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wathi uAnaniya uSawuli wabanjwa uNkulunkulu esestradeni. Wabanjwa uThixo kuphi? Come on class, wayekuphi? uAnaniya uSawuli bazalwane. So isitsha senkosi zilapha lapha kulezi tradi zabantu abathengisa imizimba khona isitsha lapha ya. Izitsha silapha ePotini izitsha. Izitsha silapha ya emsebenzini khona izitsha kumele ukhulume nazo wena uthi wena uyisitsha. Jesus. Hallelujah. Ubazalwane. Okay. Funjume. Ngicabanga ukuthi indlela abantu esibatshatsha ngayo indlela esibabona ngayo. Angiphindi. Inkosi indlela abantu esibabona ngayo indlela esibatshatsha. Khulumani phela class. Indlela esibatshatsha ngayo indlela esibabona.
kanti inkosi akuyona indlela abenza ngayo eyenza ukuthi ingabenzi. Inkosi yadlula ekuthenini wenzani, kodwa inkosi idlula ekuthenini ngabe yini okuwe. Kona abantu abangazi ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukusebenzisa abantu asebethukekile ngevangeli. Mawuridi iBhayibheli akekho umpostoli wabhala incwadi eziningi njengoPaul emva kokuthi kade eyibulala serial killer, ebulala not nje amakholwa inkulungwane limaza, kodwa kanti ngesikhathi ebulala iso elibone ekuthuleni alibona umbulali kodwa libona isitsha. Ngicela ukukhuluma kanisa bona makhe kanti uyisitsha. Na wena ubona uthwala akuyena uthwala uyisitsha. Isitsha into ephethe into esiyofika ngayo phambi kwesihlalo sobukhosi. Nangizwa bazalwane. So lo muntu athi wena uyadakwa namhlanje, cha isitsha lesi. Lo muntu athi uthengisa umzimba wena, isitsha lesi. Lo muntu adakwayo isitsha. Lo muntu ophuza inyawupe isitsha lesi. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Verse 11. Verse 11. Yeah. Inkosi ayisithi kuye, suka uye esitaladini esithiwa siqondile. Inkosi mayifuna ukuthola izitsha kumele siphume endlini yenkonzo. Kumele senze Jesu. Masifuna ukuthola izitsha kumele siphume enkonzweni ngoba engaphakathi sekuyizitsha eziqoqiwe, kodwa izitsha kumele silande izitsha isestradeni. Now umsebenzi wethu is to collect izitsha inkosi esafuna ukuthi zize kuyo inkosi. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Inkosi yathi suka uye esitaladini. Yenza njani? Suka. Uya kuphi? Ayithi suka uze branchini yasecentral uzothola ama gospel. No. Ithi suka uye kuphi? Funda. Inkosi ayisithi kuye, suka uye Yeah. esitaladini esithiwa siqondile. Yes. Ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu. Yes. Ngokubabheka uyakhuleka. Nayike inkinga ngesikhathi uSawuli kodwa iBhayibheli kodwa uNkulunkulu bazalwane mayibe conscience ezulwini konzile bese simbuza nje kodwa uNkulunkulu unjani kanti wena mthetho wakho. uNkulunkulu ufike wadedela uSawuli wabulala amakholo. Niyayibona le ndaba. Wasuka uNkulunkulu wasebona ukuthi no, it's enough. Wathatha uNkulunkulu iorder lokuthi amvala amehlo, amshaya ngonyazi, amvala amehlo. Ithi iBhayibheli lami wahlala insuku ezintathu nobusuku bakhona engadli ngamanye amagama wayizila ukudla. Ingakho iBhayibheli wayithandaza. So ngesikhathi ethandaza inkosi yasuka yayothinta uAnaniya. Ngoba ngesikhathi uthandaza inkosi ithinta noma umuntu kuphi azokhuluma lento oyifunayo. Sanibonani bazalwane. uNkulunkulu masefuna ukukhuluma nawe noma efuna ukukhuluma ngawe angasusa umuntu la eThekwini ezokhuluma nawe la, angasusa umuntu eCape Town ezokhuluma nawe la. Sanibonani mangcwele. Awu sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Funde ngane mfundi. Ubonile indoda igama layo linguAnaniya ingena ibeka izandla phezukwakho. Uthi Ananiya ngicela ungenzele ifavor lo muntu engiyakuyena uSawuli sekubonile. Kodwa uNkulunkulu akayikhuluma indaba ukuthi uSawuli wayeseyivesile yini indaba ukuthi ukhona umuntu uzayo. Kodwa uveza ukuthi ke lo muntu oyakuyena ubethandaza izinsuku ezintathu efuna umuntu ozombeka izandla. Ngicela nibuke lento. uNkulunkulu wayevala uSamuel emvala amehlo. Ebese uNkulunkulu ehluleka ukumvula amehlo. Aphinde futhi athumele omunye umuntu ukuthi ayobeka izandla. Ufundisa lo inkonzo ukuthi akuzona zonke izinto ongakwazi ukuzenza njengoba uthandaza.
kodwa kumele uthandaze uphinde udepende nakwabanye abantu. Ngendlela ethandaza ngayo uSawuli ngicabanga ukuthi wayengathandaza amehlo enze njani avuleke, kodwa that day inkosi yathi ngikuzwile ukuthandaza kodwa ke kube uAnaniya ozokuvula ngoba imini okuvalile. Ngeke uzwe kahle mawuvalwa yimini uphinde uvulwe yimini. Akube khona umuntu ozofika kuwena azokhuluma izwi phe kwakho. Dedelana abantu bakhuluma amazwi phe kwempilo zenu. Dedelana abantu bakhuluma izinto ezinkulu ngaphezulu kwempilo zenu. Nizowabona amandla kaNkulunkulu. Asambe ngane yami. Kepha uAnaniya waphendula wathi inkosi, Yes. ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda. Hawu Jehova, ngizwile ngaleso sikheme salawo ndoda umbula kusho ukuthi wayicabanga ukuthi uyamxoxela nje ukuthi baleka. Mhlambe wayicabanga uAnaniya uyamthiphisa ukuthi vuka wenze njani baleka, kanti ayikhona this time around uNkulunkulu akamvusi. Was Ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okube kwenzile kwabangcwele bakhe eJerusalem. yes. Nalapho unamandla avela kubapriest abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Yes, Sam. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo. Ayikhona Ananiya, ngicela ungenzele ifavor. Lo muntu engithi uhambe uyomthandazela akuyena umbulali wena ozwe ngaye. Kodwa mina Thixo ngibeke into phezukwa. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Bangaki abazalwane eningakwazi ukubezwa ngenxa yezinto enizizwile zikhulunywa ngamagama wabo. Ibe inkosi yona ibeka izinto phezukwa labo bantu. Jesus. Bangakanani abantu ongakwazi ukubamamela bekhuluma beshumayela ngenxa yezinto mhlambe eziqinisa abazenzileyo, kanti inkosi kunjalo ibeka izinto phezukwabo. Ingakho ngithi uNkulunkulu sometimes wayeNkulunkulu ekwazi dedala uSamuel abe umbulali kanti uyisitsha. Yiphi lenhliziyo engake efunwa uNkulunkulu? Ngizofika kule ndaba abazalwane. Ngiyazi ukuthi nina niyathanda ukuthi makushunywa kusheshe kuqedwe umuntu engazange ayi-understand lesikhuluma ngayo. Awukwazi ukuthi uyisitsha sikaNkulunkulu unga-understand ukuthi kuwe kube kweni njengesitsha. Ngoba mangabe ungumzalwane magagula kumele ube nento ethi uNkulunkulu ngabe ngiyisitsha esiphetheni ebandleni lakho. Ungafika ebandleni ube umzalwane ohlala phansi ungenzi lutho, funa makhumana ukuthi yini inkosi efuna ngiyenzele yona kulendlu. Ngoba uNkulunkulu akakwazi bazalwane ukusiletha kulendlu asilethele ukuzoshaya izandla. Ayikhona abazalwane, khona into okumele siyenzele inkosi ukuze izitsha zethu uma sifika phambi kobusala kwesihlalo sobukhosi eyithulula incwadi neyakho ibigcwele imisebenzi. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Funda ngane yamasamba. Verse 15. Yes. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe Hawu kodwa Jesu. namakhosi. Khona angazi abazalwane nizongizwa kahle ke, nizongizwa kahle. Uyabona ngiqhubeke njalo uma ngihamba ngalesitadi lesokuthiwa in the street. Ngiqhubeke kodwa kube khona into ethi asibo bonke labantu abaqhilazeni. Khona abantu abaqhilazwa ngoba bayizitsha. Khona into ekhulunywa ngumama ufuna utshela imfihlo bese ngifuna ukuyisummarize kahle. Yabona uma usuka kuthiwa khona isangoma, ayikho into ekuthiwa isangoma emhlabeni, ngicela ungitshele, ayikho into ekuthiwa yini? Come on class, ayikho into ekuthiwa yini? Sangoma. But isangoma umuntu owayene prophecy enezambulo ngokwe gift from kuNkulunkulu. Wayibona uSathane le gift wayithatha wayidestroya wayenza yaba isangoma.
And umuntu oyisangoma akakhuluma manga ngoba igift ekuye noba ngabe uyamthandaza umuntu oyisangoma naphenduke uzokutshela iphupho lezinto ezenzekayo uzokutshela amaphupho njengoba enjani ngoba kuyona into ayithola emanzini into azalwa nayo ilesi sizathu kumele ukuthi uma sidayiluthwa lento umuntu athathwe aye phansi olwandle ayogwinywa unyoka umoya wase-Edeni ukuze lo moya wase-Edeni ubuye usugcwele umoya wamanga akakwazi umuntu ukuthwala noma ukuthwasa engayi elwandle abuye eseyisangoma esinamandla ngoba lapho ufika gwinywe inyoka ile nyoka yakhohlisa uAdam noEva ensimini yase-Edeni ngamanye amagama mayimgwinya isuka ikhipha umoya weqiniso ifaka umoya wamanga so mayiphuma lapho akusenjoba umama ekhuluma ngokuthi wayembuza uNkulunkulu that was going to happen and njengoba uthandazile because uNkulunkulu enye into efana ngayo uyawuzwa nomthandazo wezangoma abanye bazothi oh hey uyawuzwa uthi wena indedala ukuthi isangoma sikwazi ukwenza izinto zenzeke silo ikhala kini lithule lithi qwaka linganyakazi kukhona umthandazo othi mawuthandaza wenyuka yakubaba naye ethandaza imimoya nalo athandaze uJehova efuna ukuthi igama lakhe lidunyiswe sanibonani bangcwele awu sanibonani it's really shocking mangabe ufuna ukuthi understand awukwazi ukuvele ube isangoma ungazange waba nomoya wokudayiluthwa ubungoma bakho ingakho bakhona la portion okuthiwa umuntu makahamba yothwasa uthwasa kanjani umuntu into enayo uthwasa ngoba sekuyoqiniswa kukhishwa umoya weqiniso ufaka umoya wamanga abuye kumuntu sewukhokhovula wenyanga sewukhokhovula wesangoma ngoba khona umoya ongene kuyena wadayilutha lemfihlo wayenza umoya obumnyama sanibonani bazalwane awu sanibonani uma umuntu esekhethiwe uNkulunkulu uyathi noma esegwinyiwe ilowo moya Jesus ahlabelele emhlabeni athi ngizwile isandla sakhe singithinta nikhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami haleluya sewukholwa izwi lakhe sewukholwe ngamandla akhe uvuka uthi sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami understand what I mean mangithi Satan yakwazi ukuyidiluta into yasezulwini ayenza into obungoma yabona content ngayazi bazalwane khona abantu abanegift ukuthandaza le ndlela sanibonani class khona abantu abanegift yani igift attack yokuqala yomuntu othandaza izindaba why Satan ethanda ukukunikeza indaba ufuna ukuthi uloadeke izinto ezi-empty zingenasidingo ugcina uphela amandla emthanda come on class umuntu othandazayo ujwayele ukuthanda ukuthetha kakhulu kanti ngokuthandaza kumele wande ungande ekukhulumeni wande emthanda futhi ungabi nabantu abaseduze kwakho abazokukhuthaza nangawo umthandazo ngoba umthandazo into eliwayo ungathi sewuneqembu lakho lokuthandaza kula lelo qembu Sathane afaka abantu abazoba against umthandazo and abaphumi phakathi kwakho ngokungathandazi baphuma ngokungathi awusenamandla wena ibona abanamandla uzumzalwane sethi bengithandaza nomzalwane sibanibani akasathandazi nami usethandaza nomzalwane sibanibani kuvelapho ukuxabana
kuvela lapho ukuhlukana emthandazweni. Mawuthandaza funeka be careful ukuthi into othandaza kuyona, one, ulimi lwakho alivali izinto nezikulimaza ungayikhulumi. Ngoba ngesikhathi ukukhuluma uSathane ukunikeza amazwi okukhuluma, ngesikhathi ukukhuluma wanda kakhulu ekukhulumeni kunasemthandazweni. Ngesikhathi wande ekukhulumeni uyancipha emthandazweni. Ngezwakala bazalwane, ngesikhathi wanda yabona kufana lanto ukuthi umuthandaza, make sure ukuthi abantu abaclose kuwena, abantu abaziyo inkundla yokwenza njani yokuthanda. Before niqhubeka ungavumi ukuthandaza seniqale ngamagama abantu. Ngoba once wathandaza ukhala emagameni abantu, definitely show umthandazo wakho usublocked. Be aware nomthandazo uqhekekele ngoba uSathane uyabona ukuthi isikhathi sakho sokwahlula impi yobumnyama. Sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane. Isitsha sami esikhethiweyo, isitsha sami esinjani? Khona abantu abala endlini abanezimpi ezithusayo. Wena ungazuthi ngenye imini hawu uNkulunkulu, ngoba lo phethe siyakuthanda bazalwane. Yabona uNkulunkulu siyamazi, kodwa mase siqale ngempela vuyiseka, kodwa uNkulunkulu akasangizwa. Kunini ngithandaza. Noma esefika kuwena mfundisi sezocela imthandazo. Baba, uyangitshela manje akasangibuza. Baba, uNkulunkulu kahle kahle akezwe, akangizwa. Umbuzo uthi ngithini manje? Ngithi uNkulunkulu ukhona nini? Ngoba wena usuthi kanjani? Akekho. Sanibonani bazalwane. So into yokuqala ufanele uyilwe ukuthi uvume uNkulunkulu ngomlomo wakho noba isimo asivumi. Uvume ukuthi uNkulunkulu uyinkosi. Sanibonani bazalwane. Thibhathi lami abafana abathathu bathi bese sithandweni somlilo kwabonakala indoda yesine ithatha just walk ngaphakathi. Kuthiwa uNebukadnezar wathi ebheka umlilo wathi madoda ngicela ukubuza sifakanga yini amadoda amathathu. Ngibona owesine uyafana nendodana yawo uNkulunkulu, akasho ukuthi ufana noNkulunkulu, uthi ufana nawo uNkulunkulu. ONkulunkulu ngeke bangene emlilweni kodwa uJehova ongangena emlilweni. Ukhona wowesine ohamba phakathi kwabo, ukhona wowesine ohamba phakathi kwabo. 15 sesiyavana. Jesus 15. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi. Alright, make sikhulume ngaleli gama elithi isitsha esikhethiweyo. Mhlambe sengivala isitsha esinjani lapha yankosikazi. Sineminyaka ewu30 sishadile my sister. Kunama present esawathola ngumshado angakavulwa namanje. Unkosikazi wami uyasithanda isitsha esihlalayo. Mina ngiyasithanda nje isitsha ngenye imini ke siphume lapha. Senze njani isitsha? Come on class, senze njani isitsha? Khona isitsha nje mamshelembe lapha ya unyaka usuyaphela sange nangephutha nangempazamo. Uma singcolisi ngamane sisuswe sifake emanzini sibuyisele ekhapetheni, asidleli umuntu. Nesisitsha mawusibheka sihle ngaphandle sinjani? Sinjani klasi? Awutshela umakhelwane ukuthi sihle. Isitsha sinjani bazalwane? Bathi sihlali kuphi? Uma ngabe sifuneka
siyothulwa ngemini sibonakale sinedust. UNosipho ke uyahlala ehlalela ekhabetheni ngoba ikhabethe lomzwami nyakanyaka into esukela asuke ke ezimfundulule asibeke phansi azikhalaphe agibele phezulu umntana masibuyisele zihleli. Kwaze kuJesu sitsha zingasebenzi zihlele emakhabetheni zinhle zikhona ziyasebenza ayiphukanga kodwa injani. Khona bezalana la endlini abafana nazitsha bahle banama-hairstyle banamazinyo egolide baneyifaka bagqoka kahle bagqoka iy'gqoko zamagolide kodwa bahlele emakhabetheni. Mawufika la uhlala kule sihlalo uninde umfundisi ashumele unikele uphuma uhambe uhlele ekhabetheni. 40 izandla zakho njengoba uyifodile nje. Akashumayelayo akahlabeleli noSipho ithulele emambana ithi nje isandla sayo. Ithi nje isandla sayo into esingayenze ukuthatha yona le nkonzo ukuthi phansi noma iphezulu. Umi phezulu ake kakhulume miphansi usathane umbambile isitsha sihle kodwa sihlele ekhabetheni. Ngangine catering baba ngicela ukutshela ngangine catering ngangiphekela abantu mina not ukuphekela abantu 5 inkulungwane ngine team ephekayo nginezitsha lapha endlini engicabanga ukuthi mangaba nomcimbanyana nje umcimbanyana ngangiboleka ngisho kwamakhelwane kodwa ingozi yezitsha zami zenze njani hawu basalwane sihle kodwa sinjani sihlabisile inkonzo kodwa ayihleli. Makuthiwa nje manje sekuzonikela izitsha efuna umnikelo izitsha engafuna ukunikela ziyaniyeka niyonikela zihlala imambana lezi zamakhabethe. Qinisile omama bazongifakazela izitsha mamshelembe angazi noma ikhali senatali likhona into asekhaya kodwa mali khona ngiqinisekile noma ufika kuDisemba awuyithinti. Mina ngihlale mase ngibona ukuthi ayikhona konke engangibona ngingena shop ngithenga iplate elisha ngibuyela nginkosikazi nantela iplane funa ukudlela iplane elinyaka ngidlela iplane likhwayelekile ngindoda ngisebenza. Ngihlala ngithi khapha ishintshwe ngoba zikhona azingahlala emakhabetheni azinyakazi izitsha. Umzalwane onjani? Ohlala ekhabetheni. Oh, hallelujah, amen. Ngoba sekuthiwa kufakazwe uhombisa ikhabethe lasenkonzweni. Noma kuthiwa kuhlatshaniswe uvela uqufa umlomo ube mde noba ungathukuthelanga lutho. Zitsha zenkonzo. Bese kunazitsha kube khona isitsha esikhethekileyo. Ngifuna ukuya kwisitsha esikhethekileyo. Isitsha esikhethekileyo ilesa sidlela mina mnumzane wekhaya. Noba kungafika ubani akuphakelwa kulesitsha ngoba sikhethekile. And isitsha sakhona kumele sibe sezingeni lika mnumzane. Ngoba isitsha sinjani? Ngabe udlela phi na wena? Kabe inkosi iyadlela na kuwe? Hayi ngiyabona enkonzweni sengisho enkosini. Funeka mamkutha inkosi ngenye imini ikidlele kuwe.
uthi hlala kimi uthi ngihlale uthi usayishi ingoma afela uNkulunkulu aphithizele ngoba uhleli kuwo aphithizele uJehova ahlela endlini bebethebezela bathi mla bethi bayivala inkonzo ithi lento ngoba usesi unesitsha wena uyisitsha inkosi mangabe sifuna ukuphaka ivele ehlele kuwena izophakela abantu bahle. Hallelujah, Jesus. Sitsha sikhathekileyo, sitsha singafani nezitsha, sitsha singadleli nombani, sitsha sinamandla, isitsha sithandekayo, sitsha esihlala endaweni ekhathekileyo. Sanibonani. Hayi ngifuna ukuyichaza indaba yesitsha. Le bandla sizindide imbili zezitsha, khona isitsha yabona uNosipho usukulima sometime liyanise ngawe nositsha akatshelwa nje ukuhlabelela benovuyiseka noluvuyo kukhona lento ya ngaphakathi obona ukuthi kunesitsha ifuna ukuthi siphakele indumiso bese kuba khona imambana lefana nawe ifuna ukuzwa ukuthi bani uhlabelisa namhla mayizifikile bisiqala ukuyizwa inkonzo ukuthi iphansi oluphezulu futhi ningalimaza abantu abahlabelisayo nibancome yonke imihla ngenye mina lithi izulu lehlile nje ushaya sengathi alehlanga ngoba ingagcina sihlala nakuye lento ukuthi mayibanjwe uyena imicrophone izulu lenze njani yebo siyazi liyehla kodwa manje kufuneka ahlale endaweni yenkosi fanele sanibonani webazalwane sanibonani bangcwele uyisitsha esinjani khona uyaphakela hayi ngikhuluma nawe noma sele wafika nje la enkonzweni yazini ufuna ukubabona yazini ngizobabona kusho umuntu ongathanda sinokuthandaza ngifuna ukubabona namhlanje ngifuna ukubenza njani uyisitsha esinjani ngiyambona lo seduze wakho uyisitsha lesayiso but wena uyisitsha esinjani bona la brother nje ubula enkonzweni musufika uhlala ufuna ukuthi inkosi ungibizeleni nyakaza phithizele nawe ufuna into inkosi ofika idumise ngayo hawu sanibonani bazalwane uthi umudumisa bemdumisa bethi ngcwele bemdumisa ayingabikithi lento ebela kwena ihluphe wena ikhathaza wena nangemini ngekho yizwe ukuthi ayikho lento akuba wena ohlopheza okhathazekayo bemdumisa gwela bemdumisa akuyena lo muntu ohlebayo kodwa isitsha ningizwa ke manje lo ohlebayo akuyena umhlebi kodwa isitsha lo bulala abantu akuyena umbulali kodwa isitsha okwakho kumphatha njengesitsha bese yena ayiphatha khelese kodwa wena mphathe njengesitsha sanibonani bazalwane sanibonani bangcwele right ngala ke sifundo number 26 bese sifala ngayo verse 26. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi. Uma ke ufunda le verse yonke ithi ke uAnaniya wamizandla uSaul wenza njani uvuleka amehlo bese sikwa ke you asambe brother Ananiya okay ngihlala lapha madoda isihlalo zabafundi awusukume ndoda ukuhlala lapha
Ufundisa uzulu mnandi kanjani? Ngicela nihlalise eklinyana ke njengabantu abangabafundi. Uyizulu. Amen. Uthiwa ke uphi kanti uSawul. Uthiwa mayesevulekile amehlo. Wayesemthatha ke uAnaniya wenyukela kubafundi. Ufika laba beyinguzi bona. Bavele basukuma. Sukuma mathosa. Hlehlani. Hlehlani niwe lapha ngomamthosa. Babuza bathe khona, ubani lo lethwa kithi kuthi umfundi singamazi. Hawu kodwa Jesu. Ubani lo lethwa kithi thina sinjani? Ngicela ufunde mntwana verse abazali bayizwana. Verse 26. Yes. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa. Usefikile wayesefuna ukuzimbandakanya ukuthi nami sengumfundi. Wazama ukukhoshakhoshela bahlehla abafundi bahlehla abafundi. Wasondela bahlehla abafundi. Hey madoda ngathi abazali abayizwa lento ngicela nisondele. Sondela ngaphandle. Ananiya usephethe uSawul usejikile uPaul usembhabhadisile ngoba lithi iBhayibheli lami wathi mayiqeda ukuvula amehlo omshonisa emanzini wombhabhadisi wayesekhuphuka nawe eJerusalem. Ufika eJerusalem wayithola inkunzi malanga lezi zifaka amajezi amakhulu nezibuko zifaka amanzi amaphakathi namateka amakhulu zathi ayikhona kule nkonzo simazi lo muntu thina lo muntu siyamazi ukuthi uyobulala bathi kanjani basondela ngesikhathi basondela bahlehla. Ngiphinde nisondela abazali abakangizwa ukuthi ngifuna ukuthini. Kukhona umuntu osuke ezonweni olandwe enuka kodwa mayisondele ebandleni ibandla lenze njani? Abafundi benze njani? Instead of basondele nomlilo bazomengamela benze njani bazalwane? Bahlehla sondela osondela bahlehla. Sondelani madoda abangizwa bazalwane. Sondelani madoda abangizwa bazalwane. Uma sesindile kade gula, uma kade umbulala sengena umbulala, uma sondela ningahlehli kodwa nanenza njani? Sondelani. iBhayibheli lithi abafundi bathi masebembona egotshiwe ebhabhadisiwe egcwalisiwe ngamandla kodwa wathi mayisondela benze njani? Bahlehla. Ukadela kabazi ukuthi njengoba behlehla bahlehlela isitsha. Jesus. Njengoba bemuva ababona ukuthi uAnaniya ubaphethela isitsha. Lo muntu enimkhuluma kabi isitsha. Lo muntu enihlangene ngaye ngoba ephelela ngamandla isitsha. Lo muntu obulalayo enkonzweni naye isitsha. Uma esondela nani yenza njani? Sondelani. Ngalophindi 26. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi. Ngiyayifuna le ndawo ethi wazama ngicela ngesingisi. Cela ngesingisi. Yo indlela enifunde ngayo umuntu angafundi ethi isingisi angisazi isikhipha ngamakhala lapha eMachina sephesheya. Singasezi ukuthi kuthiwani kodwa mase sifundani seningabantu abangafundanga. Funda. Yes. When he came to Jerusalem, Jesu wazama. Wenza njani bazalwane? Buka ngoba nabazalwane abafikayo bayazama. Buka ngoba nabafikayo bayazama nabo. Nethi nje abakakhoni kodwa bona bayatrya. And ngiyayithanda ngoba ithi bayazama. Ayithi bayasondela nje, ithi nje bayazama. Uthi naye wenza njani? Wazama. Ezazi ukuthi ngumbulali kodwa wazama wasondela. He tried.
funda. Wazama ukubajoyina abafundi bakaJesu. Yes. Uma uSawule efika wazama ukuzenza njani? Kodwa wathi mayezama umzalwane wahlehla. Wazama umzalwane wenze njani? Nina ke ngiyanithanda amagospel, hlala phansi, ngiyanithanda amagospel. Ninkonzo yokuhlukana nani? Khuluma class, ninkonzo yani nina? Ayikhona abazali, musani usebenzisa inzondo egameni lokuhlukana nesono. Uthi ugcwele inzondo yokungabachawula abazalwane, abachawule mina abantu basilisa. Kodwa lapha emsebenzini uchawula uzwomele phezulu kwabo. Kodwa lo inkonzweni wena uyibambile inkonzo wena. Lapha eofisini uba uchawula abanye beze bafuna ukumancuza ngishe ehlathini. And ngoba sikho uyabadedela bamancuze ehlathini zakho. Kodwa mawufika la inkonzweni ngihlukana nani mina? Khuluma ngihlazi ngihlukana nani? Angithintwa mina. Emsebenzini bahlala nawe bekubrasha amathanga usindisiwe, kodwa enkonzweni ulo uthi usindisiwe ugcina ubungcwele, kodwa uyahluleka ofisini ukuba ngcwele. Ngoba asikuboni thina wena obonayo lapha emsebenzini ayanda wena hey emsebenzini asitouta amantombazane ningatsheli mina ngisebenzile emakhampanini amaningi asitouta amantombazane the worst part namhlanje ayashela. Hawu kodwa abazana senathula nathula manje anamhlanje akutshela ukuthi brother bathi njengoba enkonzweni engekho nje ngikhona. And akathi mayethi khona as unveil like umuntu unavailable no uyas avail futhi ubona ukuthi uavailable. Akunika ikhofi akunika amanzi akunika itiya akunika ikhofi akunika amanzi akunika itiya akunika amanzi akunika ikhofi akunika amanzi akunika ito lo uthi wena hayi le ntombazane akunika ikhofi and hayi khona akafuni lo akasondeza ikhofi kodwa ikhona into ayilethileyo. Mawufika lenkonzweni ngihlukane nesona mina ngihlukane nani mina ngihlukane nani mina ngihlukane nasona mina angithintwa usho ngoba uzama ukuwekha ipoint kuthina lokuthi wena ungcwele. Awuphinde inceke le nto esho akasidedele nathi senze njani sizame lapha emsebenzini mantombazane ngibhekene msabheki phansi abanishele bantwana bami bayaniphansa. Akshela umfana uthambe ube yimizimithi kusiza izulu usufuna ukuyolala naye ngoba izulu lime sukumela. Uma uhlukana nesono nase-ofisini yenze njani? Hlukana nani? Naso sukindela thina ngokuhlukana sono emsebenzini uyincefe nje ngathi ubanana ntombazane ubanana aphula le ntombazane orange mawuzolidle esikoleni uqala uliphonsa obondeni qangu ulibambe mawubona ukuthi aliso uthi ulithi ngonyawo kancane phinde ulibambe futhi lise lithambe khawula makhaya sabona wakhe khona abantu la obanayo ukuthi hey
lo mzalwane uhlukene nesono kodwa yemsebenzini ubanana kanti musinisiwe nje funa ukucaca ukuthi unjani sinisiwe ntombazane nje ingathintwa ungakuthinta umfana umtshela umfana angakuthinti nje wena makukhonta afuna ukukhuluma unomlomo nendlebe makakhuluma into ayikhulumayo umgive futhi umfana ungamniki ipromise yokuthi ngisazocabanga usho usazocabanga nani manje ucabangani wena manje msana ubheka phansi ingane ucabangani omunye mayifuna ukuhlwana sono athi enkonzweni yethu yewena yena ndindwa susicabanisa nobuyilo bakho wakwangizwa ngithi hlukana nendoda yakho mina ngoba mina ngakunikeza uJesu yena okuhlukanisa nezinto sekufanele mangihambe edolobheni ngigada ama-okapi abantu abashela wena ngoba yimina okugadile ongafuni ukujolwa esontweni mongibona nangilo mfundisi sewufaka mina manje ekujoleni kwakho sanibonani haleluya sanibonani uSawuli wathi wenza njani uSawuli wenza njani uSawuli ngisitshe esikhethekileyo ngabe uyofika uphethe nenkosini ufakwe nesitsheni sakho sesiyasukuma manje siyathandaza sime ngenyawo Kosi yam Baba ngiyakutanda